Мен Оразалиев Шайырбек, Курулмайдын кеңешчи төрагасы боламын. Бул Гапуралы Мадемин агайыбыз бүт баарыбыз Кыргыз Республикасынан Таласка, Нарынга, Көлгө, Жалалга, Ошторго барып ушу лекцияларды окуп, ата энелерге сабагын өтүп, тарбиясын берип жүрөбүз. Биз 3 ай 4 ай мурда агай менен кезигип калып, Артогул Жеңишбек болуп, агайдан сурандык эле. Артогул Жеңишбек ойлоп жүрүптүр, бул легендик киши агай эмес, бул оштукпу, жалалаттыкпы деп ойлоп жүргөн экен. Анан ошентип Жеңиш суранды агайдан. Анан депутаттар менен макулдашып, ушул сабагын өтүп, бүт маалыматын берет. Ушул Гапурайдын келип убактыңызды бөлүп, ушу элге бүт тарбия билген билимиңизди бергениңиз үчүн сизге чоң элдин атынан жана Курултайдын кеңешчи депутаттардын атынан ыраазычылыгыбызды билдирип, рахматыбызды айтабыз. Сөмөйдү. Бийик көтөрүлөт. Балдар китеп окубайт, адаби китеп окубайт, энциклопедия окубайт, сабак даярдагысы келбейт. Себеби куш уядан көргөнүнү кыла деп туруп, энди алып келгиле беттимди. Беттимдин бети айтпаңыз. Ошон нарында сыкылды барайдын. Балдар китеп мен айтам. Үйдө энеси китеп окубайт, баласы китеп окуйт. Атасы китеп окубайт, баласы китеп. Андан да чатагы внимание. Мугалим китеп окубайт, балдар окуйт. Ondan sonra kanalında kızıklar diyalektir kitep okuyaydı, mugallim okuyaydı. Desem alayının dayanması kegen edem, direktörleri menen, jorobay. Uje gap kelip kalgan narmil ortası, şart rayonosu çıkartlar, rayonosu kitep okuyaydı, direktör kitep okuyaydı. Mana çizimçar. Bu kayakta eken, Afrika'da devletin rayonosu okuyup, direktörü okuyup, böyle jakşı. Emi keptin bari kulak sarılar. Kitap okuyun dese uyda kitap yok. Turup, Gilem, Еврорemont, servis bardığı servantlar tolup atat, pozolotчный idişler tolup atat. Uyda bir adabi kitap barбы, mana Semetey Seytek barбы yok. Айтматов барбы, Kur'an-ı Kerim, hadisler ança boluşu mümkün, oy güldörü barбы, Yapon keremetinin sırrı barбы, Ateneler sizler için kitap barбы, ensiklopediya, slovar, spravочник barбы uy bilöde, жалпылап aytkanda, внимание! Uy bilöde kitap kana barбы деген суроо бүгүн ойлоп турушты. Ушуну мен айттым эден нарында, bir narında zor kempir эне бар экен, мен келгенден кийин Эрлан келип айтып берди, нарбылөрүктү, мындай дептир. Балдарын чакырып турдагын, o topozdu barıp satkıla depti. Bir topozdun bağısı 50-60 mingde. 50 minge topozdu satıp, kızık ap gelip, puldu mana apa ne kılayık, şuba alıp bereyik mi, sapoşka alıp, tumak alıp bereyik mi, ne alıp bereyik dese, o leylekten kapır degen ağay keldi go. Ana şol aytkan ensiklopediya, slovar degen, sözdük degen, kitaplardı bardığını Bişkek'ten barıp alıp kelesin bir yaka dese 70-80'ge kirgen kempir eken de balası aytalbaydı da şonça kitapты 50 gün sonunda kitapты okuşka sizin ömrünüz yeterli özünüz 80'ge kirip kasanız degen aytalbaydı yok onu siz okuy alasınız okuşka ketesiniz dese korkmayla koy ölüp kalasın diye atasındı men neverelerime aldıram dedi. Mana nargül bir söz dukkan, Erlan degen narında bir şagirtime aligi kampir öktön kampir ekende, yerke kampir da baldары şunday aytkanını kılat eken. Topozdu satıp alıp bayağı 50 gün sonunda Bişkek'ten anan barıp kitep alıp direkt. Özyen barıp kegiçe söylenip diyor. Kayakta şu kapılara geldi, deneydi kitep aldı var. Apkesi endi şkaf akıla, şkaftı büt ali pozolotчный ayaşta kelgende körsötçü idişlerini aldırıp taştak. Kuda ayaşlar kelgende körsötөсүңөр go, жаркыратып мындай. Şolordун бардыгын бошотуп туруп, анан китептерди тиздирип, ана энди мен өзүм Кудайга шүгүр кылып, бемалал жашайын дептир. Нарындык энеге бир кол чаап коёбуз.
Экинчи бир сунуш бердим эле, Куштарбек Имсанов деген ошто интернетке берип жибериптир. Кыз севине 40 китеп деген. Сөз зор, bir kol çağırıp koyuyorlar. Kuday ilahiyatın çamancılık denen uğur ile kız çıkarışka jetkirsin. Kız sevini 40 kitep bereli Kırgızlar dedim ele. Çınar Osmanova degen zam gubernator boldu ele bana. Leylektik kız. Osman Sattarış'tın kızı. Men Gapıraga ülgü көрсөтөйүн деп салкын төрдө кызын узат деди. 5000 сомго сандык алып 40 ta kitepti менен тизмесин алып Майдана. Toy günü, вечер günü tapşırdı. Mana canı sağ ol. Ama o kitepti alır, o kelim menen kuyuyor, kuda kalsa bir yıl okugandan keyin törölgön ballara başkaça törölöt da. Kuru yok böyle. Ana şolardan ana Nobel laureatlar çıkartır. Bu ene mektebi, bu genofonda kete turgan nerse. Urmatlı Kırgızlar, keliңиздер, үй бүлөгө kitep toptu. Бирок Кыргыздар шул жагы сал чочутат да. Отурушка, жөрага, гаштекке 1000 сом, 10.000 сом кетсе жалп келет. 1000 сом, 10.000 сом кетсе жалп келет. 100 сомго китеп алса түнү менен барып уйкусуга чыгып кетет. Шуну бекер алдым да. Afrikalılar var şundaylar. Akeptin bari şunday eken, dünyada ekita nerse tünü menen dua kılıp turat eken. Atbazlar var mı? Yok mana erkekler var eken, çavandazlar. At tünü menen dua kılat eken kişine, ha Huda şu uyga rızkı ver, men toyoyun der. Ekinci bir nerse, mana o kitepler tünü menen dua kılat eken, Huda şu uydun balası köp olsun, meni okusun der.